Akasbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Raijapal Laganesen haidi sana khonabada thawai yauksin bahaibasi hakjang phana leinabagi maru oiba pambai amani Numit nini sathagadaba BJP National Executive ki mifam ngasidagi New Delhi ta hauragani amasung Election Commission ngasi remote voting machine sijinabagi matangda demonstration tawduna rajniti dolsinga khananenabagi mifam ama kauri Raijapal Laganesen haidi sana khonabada thawai yauksin bahaibasi hakjang phana leinabagi maru oiba pambai amani Imphal gi Khomalampak Sports Complex leiba kangsangda ngarang kunchuba Manipur Veteran Table Tennis Championship loisinbagi thauramda wa ngangbada Raijapal hai Championship asibu siliba Manipur Veteran Table Tennis Association na haitoi singthoiba veteran sanaroi sing puthoknaba honabada chauna thodang lauri Mangna hai Raija Sidagi Hena Pava Sanaroi Sing Puthokna Bagitamak Raija Sarkar Amadi Manipur Veteran Table Tennis Association Anina Sanaroi Singda Ahenba Khudong Chaba Sing Phanganaba Amadi Matamga Chunaba Coaching Pinaba Punna Honaminaba Tangai Phade Tungda Raijapalna Championship asigi winner sing amadi runners up tarba singda manamathumsu yentoki Manipur Veteran Table Tennis Association sinduna pangthokiba championship asida raija asigi tongan bajila singdagi nupa amasung nupi sanaroi singi tongan ba category sing khaidoktuna lamba taunakhi Raja Sabha ki MP Nithole Semba Sana Jaubana ngarang Tengnopol Jila ki Kwatha Khulda Pradhan Mantri Ujwala Yojana 2.0 ki makhada Kwatha Khulin amasung Kwatha Khunau ki beneficiary kunthada gas cylinder amadi stop sing yenthokre Magna mafam adugi hojik oiriba phibam gi matangdasu kunja singa wari sanakhi Numit humni chatharakpa Hanba Tribal Film Festival Tamenglong District Headquarters da ngarang rusinkhre Kendra gi Information amsung Broadcasting Mantralay ki makhada Raijagi Directorate of Information amsung Public Relations na sinduna pangthokiba loisinbagi thauramda wangangbada Janghem Lunpan mai MLA na hai Kendra ki Information amsung Broadcasting Mantralay ki makhada asigumba Tribal Festival ama sinba haibasi Tribal singi oina yamna pukning thoganingai ni Masina Tribal lol da putokwa film singi ahuba itihas ama oidagani Mangna hai Tribal ki tungan ba lol da putokwa film singda Tribal actor amasung actress singna makhoi gi hai singba sing adu uthokna ba hotnabagi tanja ama festival asina pire Masigi mathakta Tribal singi oiba nat ki saktam miyam da khangan badasu festival asina chauna mating oidagani Assam Rifles ki Loktak Battalion na sinduna hayeng Bisnupur amasung Surachanpur Jilla da Azadi ka Amrit Mahotsav iconic events pangthokani Raja Sarkar amadi Assam Rifles ani na puna sinba thauram asida angang singbu Moirangi INA Museum yenghanba band display amadi Netaji Subhash Chandra Bose ki punchi wari ki documentary film utpa idan tauba medical camp pangthokpuna chingba yauri tabiriba pawasi Akasbani Imphal takini BJP National Executive mifam ngasidagi New Delhi ta hauragani numit nini sathagadaba mifam asida Pradhan Mantri Narendra Modi BJP National President JP Nadda Griha Mantri Amit Shah yauna Kendra gi Mantri Singh BJP na Sarkar paiba Raija Singh gi Mukhy Mantri Singh amadi dol gi lusingba kayamarum saruk yakani Pradhan Mantri na mifam asigi loisinba numita hayeng wangangani New Delhi da pangmising da wangangbada dol gi General Secretary Binod Tautian hai Apabalengak Sasan Inclusive Amasung Empowered India Bisaguru Bharat yauna tungan pa thim tarukta based over mega exhibition so NDMC Convention Center da pangthokani Mifam asigi manguna na hojik ayuk BJP National Office Bearer singgi oiba mifam mama pangthokani Election Commission na remote voting machine sijinabagi matangda demonstration tawduna khana nainamnabagi damak jati thaki rajniti dol khudingmaki president sing chairperson sing amadi general secretary sing ki oiba mifam mama ngasi pangthoknaba kauri hariba mifam asida technical expert committee ki members sing chu yaugani Election Commission na sakanglaba rajniti dol singi domestic migrant singi damak legislation administrative procedure amasung voting method ta hongdokpa yauna atai mari lenaba wafam singi matangda tha asigi kunthra mathoi pawbagi manungda makhoi gi mot iduna phongdoraknaba so hairi
परीक्षा पे चर्चा की तरुक सुबह एडिशन था की कुंतरेता दिल्ली की तलकाटोरा इंडोर स्टेडियम ता पांगथोकनी थौरम असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना महिरोई सिंह ओजा सिंह अमसुंग ममा मपा सिंह का उन्नदुना वरी सानगनी महिरोई सिंह अकी अखंग याउदना निंथीना परीक्षा थाब ngamnabagidamak महिरोई सिंहबु पुनिंग थौगतप ओइना परीक्षा पे चर्चा की थौरम असि पांगथोकपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सही की मिफम स्विट्जरलैंड की डाबोसता ngasiदगी हौरगनी कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड हाइबे थीमदा पांगथोकदब मिफम असि थासगी कुन फाउब सथगनी अखंग अहि एकेडमिक्स इन्वेस्टर सिंह राजनीति अमदी ललोल इतिकी मकोक कयाना सरुक यागदब मिफम असिदा रशिया यूक्रेन की वाथो ग्लोबल इन्फ्लेशन क्लाइमेट चेंज न सिंगबा मालेम असिना ngasi मायोकनरिबा समस्या कयागी मतंगदा खननेनगनी ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hojik Wahengbam Washington leide Washington Thagachari Nolini Nepalda aeroplane kaibada mioi humpunipan sikiba popi pambi thabaga mari leinaba pausing sana khonabana hakchang phana thamba ngami haiba rajyapal laganation gi wafam amadi शिक्षा विभागता मियोई कुनमंगा नियम कायना हप्चिलमले हाइबगी पाउना चिंबसिंग असिना ngasi phongba pauchi ayambagi maroiba pau oiri क्रू मरी याउना पुन्न मियोई हुंबुद्रानी थोई तोंगबा नेपाल की एरोप्लेन अमा ngarang kai khibagi pau हुयेलन पाउ मणिपुर मेल छनालेपाक इम्फाल फ्री प्रेस नाहारोल की थौदांग संगाई एक्सप्रेस की मणिपुरी अमदी इंग्लिश एडिशन न चिंबा पाउसे सिंगदा हेडलाइन तौरी असीबा हक्चांग हुंफुनिपान फंगले हाइरी पोपी पाम्बी थारिबा मफम सिंग याउना जियो मैपिंग पर्पस दा सिजनगदबा UAV डेमोन्स्ट्रेशन तौख्रे हाइना नाहारोल की थौदांग दा अहानबा हेडलाइन तौरी People's Chronicle दसु थौरम सिदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह याउखिबगी पाउ हेडलाइन द फोंगली इम्फाल फ्री प्रेस दा पोपी थाबा हाइबसी क्रिश्चियनिटी अमसुंग मसिना ताकपी तंबीबगी मायोक्तनी हाइबा ट्राइबल अफेयर्स मंत्री लेट पाउ हाउकिप की वाफम हेडलाइन तौरी इसेल एक्सप्रेस दा एजुकेशन डिपार्टमेंट ता मफम खंगदना मियोई कुनमंगा नौना एब्जॉर्ब तौसिलमले Manipur Government Services Federation PIL थानब सेम साख्रे हाइना अहानब हेडलाइन तौरी इरै पाक्तसु RR न यादब मओंगदा एजुकेशन डिपार्टमेंट दा एब्जॉर्ब तौरकपगी मायोक्ता PIL थारगनी हाइबा फेडरेशन की वाफम हेडलाइन तौरी पोंगनफमदा MES दा एम्प्लॉई कुनमंगा एब्जॉर्ब तौबगी ऑर्डर हंडोक्त्रबदी PIL थागदोरी हाइना हेडलाइन तौरी तुरियल अयाम्बा इसिंग कंगलकपदगी मियामना इसिंगी अवाबा मायोकनरे हाइबा पाउ पीपल्स क्रॉनिकल द चाउना हेडलाइन पीरी पोंगनफमदसु मरुइबा तुरियल अयाम्बा इसिंग तत्सिलक्ले हाइबा कलर हेडलाइन की मखादा नोंग चुबगी चांग हंथबगी मथक्ता चिंगदा उवा यानथतखिबा पोपी पाक्सना थाबना तुरियल सिंग इसिंग कंगनबगी मरम ओइरी हाइना हेडलाइन पीरी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन दा सही मरफुद्रा मरी की तुंगदा लोकताकता स्काउब हाइबा हेडलाइन की मखादा लोकताक मयादा खरसा हालंबगी खुदम फंगख्रे हाइना फोटोगा कोनना फोंगली पावसी इसेल एक्सप्रेस तसु हेडलाइन तौरी साना खोनबदा मियामना थवाई याउसिनतुना हक्चांग फना थमनबा होननबा राज्यपाल लाकनिसन की वाफमसु मॉर्निंग बेल अमसु मणिपुर मेलदा हेडलाइन तौरी अफबा मणिपुर अमा ओहेंसी हाइरगदी एजुकेशन सेक्टर सेमगत मथौ ताई हाइबा हानगी मुख्यमंत्री अमदी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबा ओक्रम इबोबी सिंगी वाफम इरै पाके हानबा हेडलाइन पाउ ओइरी सेनापति द फुंगबा हिल सोनविल एक्सप्रेस ता हौरक फंगी ज्ञान लौसिंग लेतबा मियोइसिंग अदुदी मारा याउद्रबा उपाल गुंबनी हाइबा हक्सेल मंत्री डॉक्टर रंजन की वाफम नागा राजनीति वाथोक मरी लेनबा पाउ ट्रांसपोर्ट मंत्री अमदी MLA दिखोना मारांग पारेन हाईवे यंगसिनखिबगी पाउ अमसुंग मंत्री अवांगबो न्यूमाइना MKS की कल्चरल रिगाल हौदोखिबगी पाउना मरोइबा पाउ ओइरी चुरचानपुर फोंबा मसोना थरदा चुरचानपुर की मॉल वाइल फेदा साबा आयुष हॉस्पिटल लोइसिनदबा अमसुंग मिजोराम मणिपुर लोना बंगम खैदा दुईबाई ब्रिज साबगी मतंगदा राज्य अनिगी ऑफिसर सिंह वारी सानखिबगी पाउ हेडलाइन तौरी वारी सानखिबगी पाउ असी निसिल थुइल 2 अमसुंग मणिपुर एक्सप्रेस तसु हेडलाइन तौरी नलिनी थगचरी वाशिंगटन अरोबदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना राज्यपाल लागनेसन हाइरी साना खोनबदा थवा यौसिन बाहाइबसी हकचांग फना लेनबगी मरु ओइबा पाम्बै अमनी
नुमित निनी साथगदब बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मिफम ngasi न्यू दिल्ली दा हौरगनी अमसुंग इलेक्शन कमीशन ngasi रिमोट वोटिंग मशीन सिजिनबकी मतंगदा डेमोन्स्ट्रेशन तौदुना राजनीति दलसिंगा खननैनबकी मिफम अमा कौरी पाउलोइजरे